Салом алейкум. Апаҷон бозӣ мекунед? 5 саволу 100 сомон. 5 та савол да ответ додӣ, 100 сомонут метам. Кадомиш дар дуғри ҷавоб додӣ, 20 сомон ҳар як савол. Мекунӣ? Шуд сар кардем. Инак номи шумо чӣ? Шукриябон. Шукриябону. Имрӯз якум ваи мо Шукриябону мебошанд. Сар мекунем бозира. Инак саволи якум. Метавонӣ бозӣ кардан точно? Точно? Не, гап зад. Бале. Шуд сар кардем тогда. Саволи якум. Падари Али 4 писар дорад. Якташ номаш Ҷон, Ҷорҷ ва Ҷеймс. Чорум писараш номаш чие? Намедонам. Ҷавоби туғри Али. Хай якум савол рафт. Дуюм савол. Кадом давлат хай наша нате мешавад? Ду намуди ё ҳичкимваям барои ягон гуфтанӣ доред барои канали мо? ин хоҳар агда мо барои иштирокаш просто раҳмати калон гуфта марҳамат ба ту хай 100 сомон неву салом алейкум дӯстон. Ин эълон фақат барои бачаҳои зангир. Студияи Навовартиҷӣ тӯи шуморо просто ҳамхе ба қарз мегзарона. Картаи салом кати мехоҳен там мошин, камера, шоир, ресторан ҳамаша ҳал мекуна. Просто дароен занг занен адо кори шумо ҳаллай. Зана биги кайф кудариш. Номи шумо чӣ? Шаҳноза. Шаҳноза. Апаи Шаҳноза имрӯз қати мо боз мекунам ва акаи Фарҳод. Ва номи шумо чӣ? Дугонаи Ёсуман кати мо. Инак саволи якум. Падари Али 4 писар дошт. Якта номаш Фарҳод, якташ Некрӯз, якташ Закариё. Чорумаш номаш чӣ буд? Не, писар. Фикр кунед, хушрӯ фикр кунед. Камтар зур зада фикр кардан дар кор. Инак ҷавоби шумо? Падари Али, чорум писар номаш Али аст. Падари Али, саломат бошед. Шумо барои иштирок ягон чӣ гуфтан доред? Не, раҳмат. Не, барои ишваи мо? Удачи писем. Спасибо, ташаккури зиёд. Рафтем даҷ. Инак дар кадом қитъа кӯли Байкал ҷойгир аст? Кӯли Байкал дар қитъаи Австралия бошад. ҷавоби шумо охирон Шамс? Байкал, бале. Чӣ Байкал бале? Кӯли Байкал дар қитъаи Австралия ҷойгир аст. Осиё. Правильно? Ана марҳамат. 20 сомон. How many states does United States of America have? 50. How much? 50 states. 50 states. Yeah, 50. Yeah, that's correct. That's correct, yes? Yes. 50 states. 50 states. All right. Where was that? Next question. Next question. What is the highest peak in the world? Highest peak? The highest peak is Jamolunga. And the peak of it is 8,848. Jamalungma, and also known as Everest. That's correct. 8,848 meters. Yeah, that's correct. Right. I'll ask you the third question. If you answer, I'll give you 60 some money. Deal? If not, I won't give you anything. So we agree. When did the World War II started? The World War II started in 1941 and continues up 1945. 1941. You sure? I want to change my mind. I think it's started in 1938 and until 1945. 1938. Yes. Not 39. That's 38. 38. You sure? That's your final answer? Yes, it's my final answer. Unfortunately, that's incorrect because World War II started in 1939. That's fine. Yeah. That's all. Правильно ҷавоб додан?
دو تا دانستم تشکر زیاد یگان چی گفتنی دارید گفتنیم که در جمهوری ما در شهر دوشنبه عزیز چنین برنامه‌هایی که برای بهتر کردن سواد ما و چنین برنامه‌هایی که مثال ما میتوانیم زبان انگلیسی خود رو پرکتیک نماییم زیادتر شوند. تشکر برای تشکیل کنندگان این برنامه. بهترین با شما هم تشکر برای اشتراک. سلامت باشه. Do you have anything to say to our followers? Improve your English. Improve your First and foremost, It's I want to important for mention our life. to your followers. And This was one of the enthusiastic program. I have already seen it from the TV. Like it was like a little dream of my life that to participate in this type of like performance. Because whenever we came here, we want to like acknowledge our knowledge. We want to practice our knowledge, and this could give me another motivation, like to study geography again. Thank you for like associators. Thanks, man, for participating. Take care. Итак, следующие наши игроки. Как вас зовут? Бунет. Бунет, Андрей. Андрей. Так, будем задавать вопросы. На таджикском или на русском? На русском. На русском? Да. Языке? Да, давайте. Кто написал стихи, который называется «Кот идет по дереву», короче? Кот идет по дереву? Пушкин. Пушкин, да. Ана, вот, первый фай, правильный. Идем дальше теперь. Вот, самый высокий пик в мире. Эверест? Yeah. Так, 20. Этот, сколько там было? 8 километров минимум. Да. Так, следующий. У вас 3 вопроса сейчас. Третий вопрос сейчас, если вы не ответите, все уже game over будет. Все обнуляешься. Если выиграете, деньги ваши. Какие? Сейчас хочу давайте. Все. Давай. Давай, дальше играем? Да. Окей, давайте. Какая война длилась 3 года? 3 года? Стойте. Стойте, секунду. Время? Точно не вторая, точно. Первая. Первая, давайте. Первая мировая. Первая мировая. К сожалению, это неправильно. А правильный вопрос это... правильный ответ, точнее, sorry. Испания и Франция. Наши игроки не смогли, к сожалению. Но что хотите напоследок сказать? Больше таких надо викторин делать, чтобы молодежь развивалась. Ну, спасибо большое. Удачи вам. И Спасибо огромное. в следующий раз точно повезет. Да, конечно. Инак, иштирокчи навбати мо номашон Ҳадиятулло. Ҳадиятулло мебошад. Ва чӣ ном зебо. Кани мебинем Ҳадиятулло чӣ хел саволоба ҷавоб метавонад чанд сум мебарад. Сар кардем? аз саволи осон сар мекунем. Падари Али 4 писар дошт. Беҳрӯз, Некрӯз, Навовар Али. ва Али. чорум Чорумш Али. Ана 20 сомон плюс шуди бародар. Диди уже. Вот видишь, бо мегӯи ман тупой. Ана нағз бидек. Муаллифи асари Гулистон кист? Сади Широзӣ. Правильно. 20, 40 шуда. 40 шуд. Амиди бонус. Уже у тебя 40 сомонов есть. Агар яктай дига савол метам неправильно ҷавоб додед, вай месуза. Если правильно 60 сомонов мегири, агар хоҳӣ дальше боз мекунӣ, агар хоҳӣ до 100 мерӣ. Розиен? Мо розӣ мерем. Давайте. Окей, начали. Агар дар як мураббаъ тамоми тарафҳо 4 сантиметр бошад, масоҳати он чанд аст? 16 сантиметри квадрат. Беҳтарин, ана 60 сомон. Рафтем дальше. Бозӣ мекунем? чанд намуди хунгузаронӣ дар растаниҳо ҳаст? Хунгузаронӣ? Растанӣ хун надорад. Правильно. 60, 40. Рафтем. Ой. Банкрот шудездаме. Озӣ мавай кардед. Шумо озӣ чӣ гуфтед? Ответ надора бошад. Ҷавоби мо 2 намуди хунгузаронӣ мебошад. Ксилема ва флеема. Марҳамат.
анхел. Итак, бозии шумо ба қасар гамъа ман. К сожалению, бой додед. Неки беҳтарин якум инсоне ки до 80 омад, то 80 сомона омад. Хантазан. Ягон чи гуфтани бародар? خیلی چی گفتنی نسیم برای تماشابینا. خیلی چی برای خیلی سوره گپ نیست، فقط اسپاسیبا خیلی گپو. خیلی رحمت برای این نمیتری بزیو بیشتر شوم گیریا نکه همش زور میشه ای کرد میبری. سلامت باشین. شما نمیخواید بازی کردن نکه؟